Kibor pulet kanong po Police Traffic Branch hakamit juga kandai trik yayong arhajar arpusan kila penlong ya kejing kemi bagejing talasi kali bat ikinong nya kali bamburam ikenon anya kali kitu gi banyak hadian melasok kau yang ha ka batang hapo kato kena kenta ki pulet kleo ber sistem na kebadan kuna kemajan kot sakalai lakukan kajingnya biteng jogi pulet ki beri kemi kejingnya ki kali hak surok ba National Highway Bahan Riau hading kejingnya lap ya kejing membut tek ikenon anya kali kapajuan rak shibun kijing ja aksiden bagajing do ibabun kijing imbrio. Nagaliang officer in charge kanong po Police Traffic Branch Urubol Ali ulito bagatanad kambansi ban talasi bagajut pristom ru panajihikai ban pengor kajingnya akali hak surang ba nagapor syakapor namar kajing Sofia ya kajing jorki jingja aksiden kali nagapor syakapor kajing mambut ki kendon jog motor vehicle act ulito bahagian ni kajing pet bat kajing kemi ban talasi hagan ngamiat la kemi ikinongnya akali ke banyak akali hap deng kajing syakau yang kajing bambiang ki kot kisla kajing tiket palat put kajing jerong lani ki kali kit siet ki bobo jengmai ki bai pat ki kali kriya nikmat bat kat kum ka kendon sispa kat lai jong motor vehicle act la kemi la ki abut ne em ha ka balala bu shibon ki kali ki bambiang ki kot kisla lalap ru nap deng jo ki banyak kali ke belas syakau yang bat ki bampendan kam yau seat belt badan ke banyak ki arsha karu ki pampenan kam ya ka helmet Shoshoru le tho bahaga de kejing kemi ikinongnya kali ki pulit klepen stem ki ki bapen khan bat ki banyak hadian malas akau yang bat la dan kuna daki nagal yang ki bor pulit ki leken turu ya kinongnya kali bagi de ban buram ki kendon anya kali jong ka motor vehicle act bat ban buram ru ki bai nang ban lat lagi jengja ki bas rosi Ivoy district. Today we are here for conducting drunk and driving. Most of the time we are seeing that there are lots of accidents because of this drunk and driving. Not only drunk and driving, we are checking these helmets, then we are checking the seat belts, then bike riders, then these pillion riders. Daily we are checking, and we have given so much awareness on the road. But still so many people they don't feel good to wear helmet. So we are conducting these checkings. Now today evening also we have started this drunk and driving, because we have seen that in Nongpo most of the drivers in this highway they are drinking and driving. So we are checking this drunk and driving for the safety of the citizen, not only for them, for everybody. Bakit seat itu di bolero di pick up itu ki bakit ki seat ki batam sadin ba sakmat kata kabu kajing ma ya ki we ki kali babut sadin kamtam kapor menmin but ni check road ya ki driver ba patuan kampun sin nala amit ki driver ki ba segi ko a indo kabu jing ma ya ki we ki kali ki ba bayat kiba yai hakini highway te kumta mitasi ni pelong kene ga checking te kato katne ki driver ki don kiba ni lapa kiba tikyat pato ndai tang kini ba bakit seat ndai kitu ki turis baro hingi checking da si pat banglap te don kiba di tikyat ha ko por bagi nya kali te kumta ni na traffic branch aga jing alam teng situ ni apa ngila di tanpa naduk meneng sedang nadu por new baje ni sedang te bun ki bang ngilap ki badi kiar gidon te kumta namar ban like kano ka jing accident namar ba bun sing kini ki sni bun ki ba hi ba ki ba yap accident ki ba bun ha kini national highway na kata kalau man like kini ki jing accident kini kambun sin ga yalam saka ba ya accident kini kamtam ki driver hi ki ba nya thurmur ke bonsin ki ba nya thurmur ga yalam saka jingdu ya ka bensin ber ba pindu jemin sin ber